Good evening. Northeast window bu thawai tana yengbiriba kwai punamakpu ahanma maktada Keisham Yaiphaba ikoknona khurumjari amadi thagatchari. Northeast window na puthokchaba thoram Northeast dialogue hairiba dialogue asi lamdam asida thokliba maruoiba thawdo wathoksing kupna khananainabagi thoram amani. So welcome to Northeast dialogue where issues speak louder than the words. Tonight our topic on Northeast dialogue is all parties election manifestos. Koi ngasigi numit asida Congress ki oiba election gi manifesto thokre. Manifesto haibadi party amagi political party amagi karigumba elected oiragadi makoina wish tawba policy mayam ama implement tawgane haibani for the next 5 years. Ngasi khoigi Congress ki manifesto da kari kari harakpano masina kanagadoribra Manipur gi damakta natraga kanaroidabra pai phatte pros and cons mayam khanan namagi damakta khoigi studio da Lengsin bidun lebire ahanba maktada ikai kumnazariba Potshangbam Sonamani Socio-Political Commentator Wazabu ahama maktada taram noksari amasung thagatsari. Thank you so much. Thank you very much, Sir. Anisuba panelist na BJP Bharatiya Janata Party ki spokesperson oibiriba M Suresh Kumar. Suresh Kumar busu Northeast window ki market ki taram noksari amasung thagatsari. Ai ngasigi topic ki manung na changaga ai ahamba wahang jai Suresh Kumar dum lakcharage. Suresh su ubiramani khoigi Congress ki manifesto thole khoigi manifesto da haire iba mayam ase point amani dang hairake full maru nya ta khoi Manipuri context oina khanaraji pull up na tabi dai tare mokhoina harise to remove the present state government of Manipur and heal the wounds between communities haibane khoigi state government je kari moi na Congress na kari gumba kanyo da lagadi makoina paira gadi hosi hosi paliba state lengak si lokthokpa loinana koi community ani haibadi maitai amadi kuki ani da khanariyo mayam je heal the wound haibane masi awaba tara mayam je masa masa gi hanai film da lehanba nuaina yaifana lehen baibani ani so point dana to appoint a reconciliation commission for political and administrative settlement in Manipur koi gi hosi ki irang asina maram moiraga haitare Reconciliation Commission ama appoint tawne haibani aduga administrative settlement haibani Manipur sida sai matang sida kitang confusion khadi lere administration settlement haibje kamai tawdoino khoi kamai na taruk payai taruk tabe haibdo aduga Congress will ensure appropriate compensation and redress for victims and survivors for the conflict in Manipur khoi victims mayam haite conflict na maram oiga victim mayam je makhoi gi appropriate mafam saba haidi mapa saba compensation pigan haibani Aduga loyana a finance solution and agreement will be entered into with Naga groups on the basis of preliminary agreement that has been agreed in 2013-2014. 2013-2014 da koi Naga group ka yanagi report na du koi adugi finance solution ama puthokane haibani koi Congress ki maikai dege ngasi manifesto si da koi Manipur oba context da masdei da yaw drese koi Manipur gi indigenous kan bagi aduga immigrant mayam illegal immigrant mayam chadan gi bagi adagi border fencing FMR atai maitain ST chan bagi mayam am yaudre soi matang sida han baki oina khoi gi Suresh na itare masi kari oin oi ese haidiri moi ga demo kainu oi bani haitare ko Suresh na masi monya thamai sida khoi gi Suresh ki khoi gi political party da kayam na solk payai masina khoi gi praja mayam Manipur gi mayam da sina kayamu yam na Congress na pugi be ai okay anu makta da aida Yaiphaba amadi yamna qualified oiba intellectual singi marakta yauriba ekhoi bu popi ba yaba honorable respected ai oza Sonamani bi kai khuna butchari amadi Manipur gi praja khudimak ayani kai khuna butchari ata sengna da Yaiphaba lairiba potsi mai bu kyam kuina fi na kuptuna thamba yagane haibaduni maramdi aikhoi lairiba BJP party na mamang dagi haiduna lakpa ngasi kari gi damaktuno Rahul Gandhi na NRC gi matang da wangang driba yelhomi kanna bagi da mata wahi ama phawa parliament da thamdriba si karigino haibado maramdi karigino haibada makhoi di yelhomi kanba pamba natte ba Congress thi masigi maik laraba khudam di hojik dai fagna pathoki budu yawba ke second paragraph mogi hojiki Congress ki manifesto gi number 5 da yawbani masida ma yawri we will appoint a reconciliation commission to bring about a political and administrative settlement that will be the satisfactory to all the people of the state. What is meant by administrative settlement? Administrative settlement haibasi kari no ngasi Manipur da tholi ba irang se
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯠꯂꯧꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯕ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯇꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ILP ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ILPꯁꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ CAA ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯝꯕ Citizenship Amendment Bill mayamna demand torami Citizenship Amendment Bill se Manipur chenhanbiganu masigi meklal khudam de Prime Minister Modi amadi BJP sarkar sina Manipur gi yelhomi sing kaya gi matik nungsiba amadi protect tawna hotnai haibase ILP implement tawga numit nini humni gi manungda CABC ek only na implement tawkhraga kari harkaibo ILP chanaba state singda CAA is applicable oiroi haiba masina takpadi BJP sarkar sa ekodi yelhomi kannaba hotnai aduga ngasi mayam election thengnaga dorena hoji congress na Manipur kaningani kangani hariba congress na hoji manifesto da kari hape administrative settlement am pirakani ngasi kuki na taliba kuki migrant sing na tali si kari no haiba kanda separate administration PO haiba neba political settlement ga akoi tareba administrative settlement hai taragadi separate administration PO haiba se congress ke manifesto da yaure haiba da land gadra sineba masini masi na Manipuri praja sing da appeal tawjaning ba BJP amoina Manipuri amoina yelhomi amoina ina haizening basa administrative settlement gi meaning se kari no hai base praja sing bab tabiro maramaduna ni ina haizeri basi laiba congress lenga ase sorry congress mamang na palamba lenga Manipur thugai na bahona ramba ngasi laiba opposition congress Manipur thugai na bahona ba tume parliament ko laukre rahun gandhi mayam takre but mana ngasi bawda yelhomi kangada bani gaina wahi am tara brava nate masi kari ginoba aduna mo kasi yam laibak thire si kaino ngasi de election manifesto da moina tawgodo si kari no haiba kanda Manipur gi administrative settlement am piga doreba eko alternative arrangement pamde separate administration pamde na lauriba Manipur gi yelhomi singi mayok tane ba ngasi congress manifesto da yauriba administrative settlement si prajana dum bapta biro masi aduna ni maibu koina fina kuptuna thamma yaro phana haiduna su ngasi phawda congress ke leader singna Parliament oibai press meet oibai adugumba NRC support tawdaba Manipur da phangkhiba state assembly da NRC gi matang da center da urge tawna resolution lawsi na hawdorakpa kanda yelhomi na odiba nangagi MLA amana puthorokpa kanda Congress ke MLA manga se walk out tawkhiba se maram karigi no haiba se ngasi mayek sengla eba Congress are not ready to protect indigenous people from for our state Maikona pambasi karino vote bank fangna bagi damakta mito miyan sasing pusilak laga yelhomi sing ase takhai na honna ba haibo ngasi mayek sengle maramaduna Manipur da administrative settlement porak pa haiba se tasenglamak separate administration pi na namagi maikoi gi khongthang ado mayek sengle maramaduna praja sing bab tabio ngasi yamna mokning ba amana maikoina makok da hairi se congress na Manipur sarkar je kaya ni matik thugai ning ba haiba se Honorable Chief Minister N. Biren Singh na Manipur gi yelhomi sing kannana ba amadi mitok khandong na hotnari ba ahin nongthil tumna drug muthanna ba hotnari ba drug muthanna ba hotna ba popi yan thatpa darkar hoina popi yan thatli ba loina na ching sing ase pungkok kok khiba tare gyan men tadre haiduna ching sing ase kok thok tana ba umang kannana ba hotnari ba deforestation tawdana ba hotnari ba sa masigumba Chief Minister gi laina ase Congress na remove tawgani haina maikoi gi election manifesto da yauriba aina haizening base congress da karigumba MP ka khiba taragadi natraga center da sarkar semagadi hekta state sidabu lairiba sarkar jekta thugai ga habasibu karba wakhalo no ba masibu is it not going to be against the democracy is it not going to be against the electoral policy masi kari no ba masibu center da mai koina haire se lengak pairaga mai koi si torkane habane lengak pairaga mai koina pami se ai koi gi sarkar se thugai ba means karino sarkar thugai ba taragadi separate administration people the lie ragani haibane ba maramdi yelhomi kannaba honari ba se BJP gi sarkar ni honorable Chief Minister N. Biren Singh gi sarkar ni amadi ekoi gi candidate oriba honorable Sir Thongnawjam Basantu Kumar gi party ne ba BJP se asigo ma yelhomi kannana ba honari ba party se makoina power da la agadi ekoi party sarkar thugai ga ne haire ba what is that sigo ma promise karino masine ba ngasi ina praja sing da appeal tawning mase mai bu phina kuptuna thamba yadre ngasi di congress ke aseng ma sakto praja sing na urakle aduna ni ekoi mamang bagi laugjarakpa honorable Chief Minister na laurakpa BJP ke leader sing na laurakpa congress hai base ta seng namak
मनपुर मचेत मचेत ताना थुगारंबा थांजिंगबु थांतिंग ओंथोंबा अमदी थौबान सब डिवीजन में लेरंबा मोरेगी अदुगुंबा मोरेगी करी टाउन मुथरगा अदुगुंबा करी एडीसी दो ओंथोप ngamba कंगला टोंबी द लेबा खुन मंगा से इम्फाल वेस्ट की मुथलगा कांगपोक बिद पीब ngamba अदुगुंबा कांग्रेस नि मरम मयाम असि येंगुगा अखोइना खंगी मी हाबसे माना माना तोकथोरपा ngang थोरपदुना मतुंग इन अखोइना मी दुगी जज तौबा ngami अदुना प्रजा सिंह यामना सेक्शन बिउ मणिपुर थुगाइना होनरे बसे कांग्रेस ना ममांग दे होनरकपनी ngasi di mayek sengle maikoina separate administration pin na magi damakta administrative settlement pigani haina mayek sengna maikoi gi congress manifesto the election manifesto the yaure maramuduna ikoi punamangna congress se manipur gi maru phongna muthatsi yellow mi ikoina ikoi gi yekna ba masak khangsi haibase ina प्रजा सिंह दा अपील तौजगे तो चरी सुरेश कुमार आई डायलॉग की मखा जतरक पदई ओजा सोनामनी द लाक्चर ओजा सोनामनी हम वहां जिदी मुझे की मानव क्वेश्चन द इन सुरेश जु थंबी की बखै हम बगी कांग्रेस की मैनिफेस्टो द हरे बा तोंगान बा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटलमेंट अम तौरनी मणिपुर दा लोइना नखै मणिपुर की प्रजा मयाम न मरुइना बेली द लैरिबा मियाम न तालिबा डिमांड मयाम जिदी अमत यावतरे हाइम तारे मजा कोई कांग्रेस की मैनिफेस्टो सिदा करी करी प्रोग्राम लेबनो दंग मनुंग द दु अखै ngasi थोलकपा पोट सिददी कोई मरुइना हाइ तारे मोइना अखै की रिलीफ कैंप द लैरिबा मियोइसिंग ओइना फोकस तौबा अदुगा नगागी पॉलिटिकल सेटलमेंट अथु मतम द सेटल तौबा समाइना ओइन तौई अदुगा मरुइना हाइ तारे अखै की मैतैन एसटी तान बजिमा यावतरे अदुगा इलीगल इमिग्रेंट मयाम foreign aggression mayam border fencing FMR gi matang da aduga maru in hoji thoi ba kanglup ani irang je si solution puthok na baju yaudre hai tara sai matang da oja sonamani goi ba ham ba mon habiro ai ahan bida newtv bu thagchari staff nu pu abasu editor in chief President Ningomba amadi marup anchor Yaiphaba and ai brother amadi marup BJP ki Suresh Malim tabiri punung puso ina kok manjeri. Ay manifesto hai bese party punung maki or mai imungi or mai sagi ki klap amagi lup amagi maki manung dali ba thamui dugi kari tawude ki kari shemse ki hai bane chingma mai intention mai wakan na chingba khotpa aim and object punung moto madu taseng ne chi ona phongdok pudu manifesto haine lowi. Manipur gi issue da अजिक पॉलिटिकल पार्टीज से मेनली अजिक लेरी बसे बीजेपी का कांग्रेस कनी अयाम्बा मखोय अनि सिनी होय कांग्रेस ने कुइन हौरपनिना मपांगपुगी डायनेस्टी गी और परिवार बात हाइबगा सु लई खोली अदुमाने जो उबसो फंगी इवन जवाहरलाल नेहरू चे कुनमंगा प्राइम मिनिस्टर और मंगा मतंग लाखपसी पुंगलान लांदे बीजेपी ने चार्ज तो बदा परिवार बात और का डायनेस्टी की की रूल नि हाइने तो खोप अदुना मोय मोय हाइबगा लोन चपस चुम अदु एनीवे यम शॉर्ट ना हाइब द कॉन्टेक्स्ट मतम से लेतबनिना ngasi all india congress committee gi manifesto thok pasiga manipur ge present ge burning issue siga akoi yam expect or mani manipur se kar mane tang dolita na lehngani manipur se kar mane santi da koi thamgani congress yam na phajabo step mayam lokhulaga even bjp bu makhoi na public te pelalaga anuba sarkar form to bungam gedra adugumba step mayam lokhulakpa adu ma khongdang ne changkadrai na khoyam asa toromane unfortunately haji piriba akone sum mayam uba kopade yengbada public manipur de liba ko yamna nuai taba ai bjp sunati congress sunate only simply human being and I have my own right to exercise my franchise as per my choice adutani akone pamir se congress ko yimini bjp so ko yimini manipur ke tamak why not you move a separate demands and approach have seen दिल्ली द नोंग तारगा मणिपुर द शतिन खनबगी भाप त तोबुदमाइन तोगनु बीजेपी खंगदे कांग्रेस खंगदे अदु नसिगी ऑल इंडिया कांग्रेस की ऑल इंडिया हाइब तारदी मसे यादे बीजेपी की माय मैनिफेस्टो से मखन मखन स्टेट की तोंगाली मफम स्टेट की माय हवानु से तोंगाली मफम स्टेट की चकचा लकचा फिजे चकचत लोइना अंगकपनी इंडिया हाइब से दिस इज a mini world ne the my culture religions custom costume convention tongam tongla leibang aktani akone pamamdi like akoi pami this is a whole political war ni kisu kaide thini chene to ba amana ngam the people's choice the karmain tongna amana pairaga amana paiba khotpa ase pami koi
alternate se pami alternate administrations means akhuna pamambasini kanoti BJP torse matik chadre akhuna papa tabak chi tawguni Manipur se akhuna si incentive pigani Manipur tamakta akhuna si tawguni Manipur gi se ko mangna akhuna thana chu Manipur nam sota hore Manipur se santi purakani nakan purang ko taishan na akhuna hone gani Manipur demi legi de khuk de nuaite mayam pun khudong cha da pun akhuna loni pigani if Congress comes into power hai bu wakan mayam se akhuna encourage tawba mase BJP mase Congress wanate alone other parties too even BJP shu amol shu mase ko wahi da ko de inspiration akoi de thawai chang ja ko kanghalan ba akoi da awana pun mase kahul laga makoi na akoi bu shor hon ba ja bagi oxygen the PV ba adu mo ko expect taw adu ngasi akoi nu uri base che di udri adu some media do some machet thawa de uba ko patori purma ka se tawa de to remove present government of elected gumba kariguma makoina power the lakpa khotpa tara but under what conditions and how the Congress AICC na asuma manifesto makun are you enemy of Manipur any government pansano suppose Congress na ngasi administration da lowga Manipur government paloma should the BJP utter this such kind of unbecoming or despicable and obnoxious behavior of the word a popular government India manung the lady mayam shigiro kokyo digo leito khotbu nuai tab sirto panbi copy the haibir madiam nungai gidamni should a personal attack or the koi BJP ga kanuga koi Congress ka should a moi ki party ani ki ward the ta no as per the koi Indian constitution there is no such word called that BJP is enemy of Congress there is no such another word called that the Congress is enemy for BJP nothing. Every citizen has his or her right to choose any party and he or she can exercise the franchise anyone anywhere any parts of the world the moi postal to no bathanari corner adu pali sarkar popular government si lokthok number hone gani lokthok ga mango the matik chana ko ye kari to buja ba adu gi lokthok means it is a punishment how you are going to remove asina ko nangjari are you in a army general or are you going to coup the government or you are going to the handcuff the chief minister or throw him out in the jail like in Myanmar like in the Pakistan or like in some other countries adu questions makan lai masu statements I feel this is a very premature oiba Congress ma party ma should not have uttered and should not have highlighted such kind of a silly word which we do not expect at all because you have occupied your highest chair for more than 30-40 years you were matured enough what you are supposed to utter what you are not supposed to utter chi yamun khangam tui adu nakoi gi dal akoi ne ikai kunumba utpa oleram basar ko yam handakire by saying this I am not a BJP who is BJP we want only a chief minister we want only the government underground the memu sinjur latna overground the laga moina administration pai the government pai was they are our government akoi tamutir all are same adu high punmak reconciliations ki tamakta ye commission for administrative settlement what kind of administrative settlement do you want that Manipur say in that have you forgotten Congress Manipur was an independent country like many other states or like many other countries in the world it is you all people somehow or other you could maneuver or somehow or other you could influence our late king so we were ought to shake hand with you क्या आप भूल गए कांग्रेस के ऊपर हमारा मान इज्जत बहुत ही है लेकिन आप लोगों की ये सब छोटी मोटी बातों से हमारे दिल में काफी ठेस पहुंचते हैं we are not happy you say that this is your drama but why you are ruining yourself this language could have been interpreted in a very proper way ये तो आपने नहीं की नुगाइते इन्होंने तोड़ी बस मशीदी ताब नुगाइते ये BJP support से नते I speak always against the BJP too including the head of the government when he does wrong I speak against him when he does good why should I not appreciate him he is a popular chief minister or in India he is doing excellently well adu nukoina mapu lokthopang amdre
nakoy na makoy bu kanito bungamdre hire ge het atopol londa ngangoy da bolonda yam na thak nimba jam standard le to wahi de toba khotpa haibese noine separate administration ka haibese separate administration chu nakte ne pura independent bithok ro ne india de na khoina chin kuki jogi to dukam no nungsi bi gi ta bu gi na koi manifesto phong abadi no lo thoga koi lag no independent bi ne haido remember Congress, we have high regard, high respect. There were many good Congress prime ministers. Narasimha Rao, it was really nice, and that was, we got justice. People love him, people respect him. Adu hit Ashumain Tognai Congress, we are the political satrap. Quite a chubani, Akuna Hiding Yagani Kokun Haido. Adudi ishag nasagi khong da nasana thangne janjan bani Congress to bigeno jarabudi Manipur Congress na I have an appeal to you. Manipur the application oiba singdo you follow it, you come out one statement that masi all India the tori manum say which is not applicable, we are going to issue another one, and which is applicable, we will accept it. I why some of the Putharu Natar situations or Nakui momentum Leramba Congress Pajabal Liba. I appreciate Congress. You are in a very in a very proper way. Nakui candidates and Haigale, so also BJP issue, much a drama Sajam Jamun Wagidoriani. Because of this manifestos in a Kayam Kairiki Habida, Punkai Kairi, no ST was mentioned, Akuna Pambadi, no Akuyi Frem Giakuyi, Mayamgi FMR, Gimaram the Sakarim, the Pandugum Sutawi, Adigi, Mayam Chatok Jashin Karikri Tober Congress will compensate to Paul. It's okay. This is the no Hydra was a quick final solution of Naga group. Name it them, Hobuni, Chehikia, Changre, 50, 60 years, Changre, other Chehicha, Mukchani, Mutungamu, Oiduri. These are all cover up, or these are all some item, Anang the Moitem to Bugumna, Mother de Queen White, Napa Tobata, Togudu Tabaka, Mayam, appreciate the good, appreciate the good. Aduta solid when I be. Don't divide Manipur, and you cannot divide Manipur. You are nobody, Congress, mind you. All India Congress, Manipur Congress, the Manipur Congress should protest it or should request your head in Delhi sitting. See the Manipur, the Kai, and no position Kai, Machitahun Bigano, Ako in the Quaker BJP neck to neck, no lepi Punamako fight Tahuningi, a tongue by the Tohabanate, not by the war of words, but in the me popularity the votes of Yemini. Anyone, either BJP or Congress, among cards among for us, everybody is same. Underground, overground, the leader, both Lepuzaman cards. So he is our leader. Congress, Maseno Kandabu, this is our appeal to you. Remaining part, you have to face the consequences. A popular no in a car, you are the gainer. Kahudre, you should understand that no, you lost a major chunk of your trust. I mean, within the people. Haiba Masini. Adunam, some Harbada Yaphaba, Mase Manipur Didi, a Labakti Haibata. I Mashahaina Congress will defame to Bunachadi, Akuna Pamana. Congress can the BJP can the any part, according to all are same, all are brothers, all are elders, all are all people. Manipur Lingak Sik Kaidaba. Manipur Tamakta, Shoto Ripunamoxi, she Kokru Mushing, she Tamakta, no Itabasaru Pongdopa, Makuyi incentive Kitama Kanbiba, Tangdulatan, Lenamuki will make an effort to appease the sentiments of the both sections, Kahabinamaba. We'll see to it that the Manipur restore peace from all corner, from all section of people. Madu high policy to remove present government if elected. Is it not too much on the part of the government, the Congress, or especially the Manipur Congress? You are highly educated, so many people are here, but you are damaging your own image. We have high respect. Your candidate is, yes, he is coming up. He is coming up. Okay, we respect him. We want anybody. Out of 2, 3 of you, we want anybody. Delhi atmosphere is Kenny, climatic conditions are Kenny,
Sajat Laksa Kini, Chakcha Laksa Kini, just happen to be, I say happen to be within the Indian Union Oibanina. Our interest should be protected. Our interest should be looked into it. Not that I affiliate to the government of India or the AICC, the lady Mohana Hivang at the Panik Shachariba, a unipido, no, Nang Sharishata Yaroi, Nang Chandon Mahuta, Shinduna, the Tingitamni, Nang Machine Hindi, the Nanga Chakatam, Hivadumi imposes and get type, the Namputa, a Queen Harishwani Yagani, Jadani Congress, Tantokuni, Hive work and labor, the Congress, very sorry. You will not be existing in Manipur. Kandapu? Please think over. It is a request to you, Congress, Manipur. Don't mind. We respect you and we admire you. The Toriba Irang City, Delhi is a different. Keep in mind, Manipur is a complete different. Our issue is very complex. If not complicated, don't make it complicated. High issues. I request of Jagi. Sonamani, restoration of peace kumba yormadi. Manipur thu matamda tangdu laitahan gani haiba wahi ga yarom madi henna fajagani haiba neba henna miyam harau ngani haiba neba. Thank you so much. Sonamani makha dialogue makha chatrak Suresh talak jage. Suresh akoi Congress ki di manifesto thole ado munga tholak basida akoi praja miyam nai tar maru ina valley da leiba mayam na di pamjaram ba kaya ma yarok tare dubu masi magi manifesto je outerom do ina focus tawbagi oidoribra inarom da kya focus tawdabagi swaida khara angle legadoribra maram ni kayino hai matamda Masidda Maru in Hatter manifesto the Yauraje, a indigenous Manipur indigenous Kanguze, Moise safeguard with Bagi, Wai Amata Yaudre, Loinana, illegal immigrant ma'am, the foreign aggression Torimam did you see Tokani, Tantokani, have walked later, Prazamiam, Talib, Maru in a belly Taliba. Focus say, outer room in a focus story, Togo, Gatoribra, Congress manifesto. Manipuri context yang matam the inner kya focus to the oidoribra loinana siga manada ba BJP ke side tagi kari manifesto da hapak payai antam jage therefore ba kanone au jiki lei ba port se da kanone outer da focus to bani have su highway aroi maram de outer jaga da ne jirang am thoi sugunu ga ta yam phibam thina shoi ba mafam ni kari aitar honorable MLA oiba na kari tawkhiba koi peace committee ga semjil laga mane sugunu je mai oina chan liba adugumba mafam ni aduna masi outer ching bani aduna ngasai oja sonamni na hai khiba duni ta seng na yam chumba hai tare ne moi thoiba manifesto da ngasi prajana law je shanti hai bane sigi peace ki wa shanti ki wari je wai ma mo sa peace hai wa je ma su yaw dre sine me yam luri se moi no je focus tawri sa Sarkar Thugaiba, Madam the Moji Sakti Yampame. Moi manifesto the Yaw is Sarkar Thugaiba, Sarkar removed to Wise Sarkar Thugaiba. Karamba Sarkar, Mento Kandun of Honoriba Manipudagi Adugumba, Yellow Kanam of Honoriba, Ahim till Tumana Adugumba, Manipura Tangmariba Adugumba, Mito Mianza, illegal immigrants in a period of Safu Haitare. Demographic imbalance o heliba drug mafia sing na manpuda drug chip la chu la na ma am se ko pura hatong na hot na ba aitare amarom da adage amuk ke do ba ikoi gi ching pham sing je ching tam sing je pulap ko tho ga aitare ching gi adu ko leiram ba kana ba kari ge am da phangan dana nong ga chi chuhan da bida aitare ne ching ko thoi nong chu bi chang han tare adi ising blak bi chang han tare aduna sigum ba ma am je punamak sen stock tho ga manipur je no sin ge na honaram ba adugumba Congress ki lengak se honorable chief minister en biren mani pudek lak pudek ke dore drug thing da baya de mitop khanduk da baya de yellow mi kan da baya de manipur kan da baya de manipur kai ba yaro eno honne ba adugumba chief minister lokthok ke hai bese masina ta pudi cookie ga makhoi ga se ina sung khalak pada cookie legen ka Congress se manar pe ta la hojik se kari atara kari mama yani same coin gi mama yani ga haina bodo both side of same coin ga haina bodo adu gi ta la maram di cookie na demand to separate administrative settlement period ni haidok khare si yaure adage mo cookie na demand to honorable chief minister lokto hai honorable chief minister lokto ba saka kail lo hai bane ba madu mo mo ju hai de kong cookie na hai bi samana na Congress will remove the present state government na adu ta argadi cookie ga Congress ka demand samana re ba masida bu praja sing na si Congress ta vote pi ga tori bra Oza mi mo na bol le pasidi honorable chief minister en biren lokthong na oiram me Manipur kan na oiram dre shanti lang na oiram dre mai khoi gi manifesto na haibani praja sing ai na haibanate adu ga mu kari naga gi solution gi matang na makoi na haidi se 2013-14 na mogi preliminary agreement ai preliminary agreement ga lai bra exam tha bra ba
कांग्रेस बनी के मरक थोप नत्रगा कांग्रेस अमगी जाति अमगी इशू लोशन मसिबु प्रिलिमिनरी एग्जाम की टाइप द प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट काइन लैया बराबर सी करी नोवा व्हाट इज मीन बाय प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट व्हिच यू हैड साइन इन 2013-14 शो टू अस बीजेपी लेंगाती नगाल सुरांग लोशन यादे है अगस्त की तांग अहुम दने 2015 दने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन तौन करे ngasi शांति द लेरेना नो प्रॉब्लम एट ऑल अदुमनि ngasi नगागे एमएलए गाना कोई एनआरसी का चनन गदमनि गाना हाउस द कनोसी कोई मोशन जी मुक्त तोरी से दिस इज द प्रूफ सिनेबा सेटलमेंट तो बीबनेबा कोई दी पॉलिटिकल सेटलमेंट है तारे पॉलिटिकल सॉल्यूशन मोई दी कदोबा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटलमेंट है बगुंबा अदुगी प्रिलिमिनरी करी है तारे एग्रीमेंट गाय व्हाट इज मीन बाय दिस टू वर्ड्स ngasi kari no ngasi mo manipur nuksi hai bai khudam la sineba ko na haning ise aduna manipur ki praja sing na khangda ba se ngasi lere khurap ta chalaga manipur kannaba honagani na lauriba adugumba oza bimo gi party sidia tai oramdre power pining mana ngauraba sakti da ngauraba leiriba lengak manipur kannaba honriba lengak se muthapna lere hai ba se masina moi gi priority oramme शांति लाखो ओरमद्रे है प्रजा सिंह मैनिफेस्टो से ताएबा कांग्रेस वन में तौगे भक्त शरण दास मैटे इरांग हवनबनी है वही से मोन करी है करी सोग्रे है भक्त शरण दास फाउद मणिपुर मैम सोग्रे सेंदोराबराबा राहुल गांधी ने एनआरसी चनब यारोना एनआरसी की मौत लेदो एनआरसी चनब मणिपुर येमी कनगनी राहुल गांधी हाइराबराबा मोदी सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर करी है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन खतना मणिपुर की सोल्यूशन है पी चिदम्बरम करी है स्टेट से अनी है लीडर मैं मणिपुर से मचे मचे ताना कायबगी टाइप गांगीबदो मधु लाले कनोना अखोगी मणिपुर की कांग्रेस लीडर सिंह हाइबा नत्र सेंगोखरबा प्रजा सिंह मैनिफेस्टो लाले गाइबदी तोखरो मैम मैनिफेस्टो ताकपदी मखोगी असेंग लिचतो मसिद लेरे सिने मखोगी हिडन एजेंडा दो सिद लेरे सिने मखोगी हिडन एजेंडा करिनो कुकी न तालिब डिमांड करम कुकी मिठो मियान चा इलीगल इमिग्रेंट कुकी नार्को टेररिस्टिंग पामिब डिमांड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीब हाइबसे कांग्रेस की मैनिफेस्टो ने हाइबसे ngasi की मैनिफेस्टो जना साखी ने अदु तारगदी करी दम की दम तनो ngasi कांग्रेस प्रजा सिंह वोट पीगदो मणिपुर की प्रजा सिंह फजन मुन खनबियु आई अपील तौजगे कांग्रेस तक सोईगदन वोट पीरुबा मणिपुर लोइरे हाबसे प्रजा सिंह कौबिगनु मरमदी कुकी की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दा सपोर्ट तौब कांग्रेस नि कुकी की डिमांड खुदिमक्ता सपोर्ट तौबा अदुगुंबा कांग्रेस नि आई नुंगदु नुआइते ऑनरेबल फॉर्मर सीएम दु ngarang अदुगुंबा करी हाइतारे कोई करी हाइतारे कोलाप्स तारीगा है ना हाइदन हॉस्टल पुगट के आई पंदि पनिंग बनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर्मर सीएम ना कुकी द चैबगी सावबदो ngasi di kari ओरमे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पाब कनो कांग्रेस ओइ बनिना कुकी द चैब पामम दबो ओरमे हाबसे आई मयक सेंग ngasi gi मैनिफेस्टो सिना ताएबा अदुना मया प्रजा सिंह खंगबी गदबसी शांतिपूर्वक कांग्रेस न पामदे इरान लोसिंबा कांग्रेस न पामदे कांग्रेस न पामेबसी करिनो चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंह की सरकार ठुगाइबा अदुगा मणिपुर कायहनबा अदुगा कुकी न पामिबा इलीगल इमिग्रेंट कुकी सिंह न पामिबा नार्को टेररिस्ट सिंह न पामिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पिथोगा मणिपुर जे मच्चे ताना थुगाइबदुने अदगी नसे आउटर रिपोर्ट ले मुक्तम थमजगे आउटर सु यामन लुई प्रजा सिंह अखोना आउटर लाइनदब नते ngasi आउटर लेपिबा कांग्रेस की एमएलए ओरंबा अखोई ओजा अल्फ्रेड ऑनरेबल फॉर्मर एमएलए से मान करी हाई गिगे आइबो मणिपुर चीफ सेक्रेटरी लेगदबने लाउथोकिबा दुगुंबा ओजा अल्फ्रेड अल्थर लेबा ngasi कांग्रेस की बोल लेबे नुपास सिने चा मानद्रा मणिपुर चीफ सेक्रेटरी अनी लेगदबना हाइबा मीदुना होजे कनोगी बोल लेपे आउटर की कांग्रेस की अदगी सोम द कांग्रेस की मैनिफेस्टो द करी हाइरे मणिपुर की अदुंबा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटलमेंट पीरनी हाइरे मसीन ताकपदी मणिपुर ठुगाइनब होनब कैंडिडेट सिंगनी मणिपुर ठुगाइनब होनरिबसे कांग्रेस ने हाइबसे आइना हाइब नतेबा कांग्रेस की लीडर सिंग मसाना हाइरपने ngasi की मैनिफेस्टो फोंगदा सोनिया गांधी यावनी अदगी मल्लिकार्जुन खड़गे कनो प्रेसिडेंट यावनी मोइना हाइमेबा मोइना फोंगबसिना ताकपदी मणिपुर से कांग्रेस ने नुक्सीदे मणिपुर से मचे मचे ताना थुगाइबा जे कांग्रेस की मैनिफेस्टो ने हाइबसे ngasi की मैनिफेस्टो न ताबने प्रजा सिंह अदुने ngasi मणिपुर कन्नब होनरिबा मणिपुर कायदनब होनरिबा मिटोप खंडोनब होनरिबा बीजेपी लेंगा के लुचिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मसे आइना हाइजिन बनते मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन है सेम खरिजे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की मखादा 16 फरवरी 2023 दा
Honorable Minister Lepo Hokim Chairman Oiraga Adiga Oza Ongba Nimai Honorable Minister Amadi Hauji inner candidate Oriba Honorable Education Ministers T.S. Basanta Kumana Member Oiraga Mia Hungi Aduguma Cabinet Subcommittee ama semaga mitop khandong no honorable chief minister ni aduga congress na manifesto da yawrisina karino separate administration piba administrative settlement tawba aibasini aduna masida praja sing khangiro manipur kai dun honorable se BJP gi langak ni masi jamna khoi di masi ai haide haining da bani do congress chai di chaining de moi di chai radi kaino ma mo hairakane do chai da badi yadre ai view sing da haije gai congress chai da ba yadre maram di congress ki hidden agenda se praja sing khanguk dragadi ngasi manipur se kai ragane ba masi mai si mai klaram khudam ai matang haijarake yam laigre sida koigi thangjing da thangting kamaina onthokki manipur gi thangting kamaina onthokki ha base ai mayam da thamjarake 2014 da Suchanpur gi adu ko mamanung da laiba sub division amo ina adu ko congress sarkar na thangjing je thangting onthoi bane mayam yengbiu adiga muk 2016 da makoi na kaidawi 2016 na praja mayam na demand paropodi 2016 February gi tang 53 da Hojiki thangjing haiba mafam se Kangbai sub division da hapchin gada Suchanpur district amo ohen krem makha tarakda mo mayam na khangbi gada se lising ani taraga nithoi haiba tare 2012 ta Manipur gi gram panchayat mari haiba tare adugumba Imphal West ki panchayat system da yawba Kaubru lekha yawruga akoi gi gram panchayat mari ga adudagi akoi gi jila parishad amaga adugumba Imphal West ki adugumba kari haitare akoi gi kano system dagi haitare panchayat system dagi muthat laga kangpokpi da hapsin rimeba Manipur me thugai ri bane congress 2012 ta kana gi sarkar honorable chief minister hanagi ibobi gi sarkar si yengbi yob adagi ma akoi gi kano mo yam sathi bai jangje more se akoi gi mahut ki makhada more small town committee ga na laijaram basa 2008 ta kaga without any government notification yaw da bida thoban gi makhada lairamba jati kaya na punchinaga lairamba more se ABC on thokri me 2008 without government notification. What is that? Sina takpadi Manipur machet tana thugai na ba hanadagi honarakpado hojik amuk kai hena mai haijin laga kari chai ba mai da koi gi haijin laga kerosene haijin laga Manipur je loisil laga ha base congress ki adugumba hidden agenda oiram me aduna ne aina haijari base praja sing congress ki am section view proof ta leiba ngaktani aina pangai haiba nate record ta leiba ngaktani congress na taramba congress na satlaramba niti nium duna tae Manipur thugai ba base mai koi lengdraba pandam ne aduna ne ai Manipur gi adugumba hogjo inogi candidate oiba oza bimo cham na lei yamna lei haiba gi maram di karigino haiba kanda individual oza da wai taban nate adubu lairek laisu haigraba oza history khang yama khangaba oza na Manipur thugai na mo honna riba parties da lepaga vote khomi sibu ikai da brasine bai na hining se oza gi history gi knowledge tu kadai da chat kharge oza gi political gi knowledge tu kadai da chat kharge ngasi congress na tormi si kari no si oza kaubi ra brasine ba oza ba gi congress ki manifesto gi oza bi mo chhibok pa ngamudru bro praja mayam lale haiba ngamudru bro Bhakta Charan Das lale hayam biu social media ke coordinator BJP lale hayam biu Rahul Gandhi yelong bi kandani haina lawon biu si tawong ngamudra ba oza bi mol na aduna ne na hai se Manipur thugai ge khanba congress ta bol le pi ba oza bi mol se praja sing gyan tabiro manap tawjari be sidi ngasi Manipur thoi be irang se loisin ba pam ban natte power hungry oibagi election thengnabani ha se praja sing ko biragano adun congress ta vote pi biragano Manipur kanin nasi honorable chief minister Manipur kananaba hek 2017 power parapodi ngasi bawa aying nungtil tumba machet chaba machet honare badu gomba honorable chief minister gi BJP gi adugumba party ni amade ekoi gi candidate thadoiba honorable education minister se mati khwani gi charba election je loisin na honaba irang je loisin na honaba ngamgada adugumba ekoi gi leader ni masigi maramdi magi administrative experience laire political experience laire minister amon experience laire aduna hairi basing se mayam loisinba ngamna ma yang ase loisinba hotna bada honorable education minister na choba thawdang lorkani BJP na tawriba mitop khando poi thawngsida praja sing support tobiu Manipur dagi mitop khandong na hotna ba India dagi illegal immigrant tanthon na hotna ba se BJP ni habagi khudam di NRC channa na ba assembly da resolution lawudu na sakini nimitu da congress ke MLA manga yaukhi dabani mapan da photo ka pa lagi bani praja sing kobi no NRC ji me kon lan mission ta pit tawi NRC ga कोई citizenship amendment है कमरी लेने दे
It is a two different policy. It is a two different laws. Congress ki press conference na hai ngarang yam nuai te kari hai. NRCC religion based the based tauba ki policy ni. How you can say that? NRCC maram khangmi prabo. National Register of Citizen hai bani India ke citizen oiriba sing se register tauna ba puthorba policy ni. Religion like masida. Masigi Megaram Kudam December ki tang 2019 the Honorable Home Minister Amit Shah Haiki. I would like to appeal to all the Muslim minorities that we will not take back your citizenship. Aduna dugumba akogi Muslim gisinna singdaga lana pau bisilaga akogi kari da religion based tawruga sembadu enasini nate. I India ne India ke citizen to the citizen ke leriba poten to the register to darkar hoy hai bani aduni masi kallum khudimak leriba India the leriba jati khudima register to the NRC ni mitop khandong no hona bani aseng the Indian citizen do madu register to no hona bani ai koi mo America da chalaga prabhab chalaga ai bu American citizen oruba yagadra yaro ne masya every country the lebani register ai bu citizenship ke aduna lana pokthok pi gano Congress ke oja singh adong ya aran bu kupsin na mo hona bada atum se praja singh lana mislead tore misinterpret tore to bi gano NRC is nothing related with the religion I say I BJP spokesperson mo nai haijage mari sulai ne de aduna adu mumba NRC ga ko citizenship amendment ek ga mari le le adu mo ko haige Congress ki oja singh citizenship amendment ek se manipur da sanna de maram di masya prime minister na thokrabani ayal kanu CA gi adu ko terms me am de yawri ayal bi sanna balla mamata da CA apply tawde tawru kanu kana de oi daba me am langsil laga prajada lana sandoga vote kana ba honor kanu lekho no vote kar de manipur loi gini ha bese praja sing loi na khang ha bese congress ko bi ginu ha bese ai yam kan no won tawjage ba woro bi ginu masya ha yaduna politics ga ha bane manipur kaning ga ha bane manipur kanma pamba honorable chief minister da koi di support tawi ngobjai na mo na kari gi manipur kanna honai na drug muthal sibu drug muthal honai sibu manipur kanna natro naro ne koi kanna natro popi yanthal sibu manipur natro di kuki mayamna kuki lige mayamna thaba popi yanthal sibu manipur na kanna natro gadi kana kanna no babta ibi o congress ki adu gomba afau apan areng sari ba press yam ngong ngang ibi singdo to gono praja singda praja yam sing bani manipur ki praja se पृथ्वी में ख्वाई सिंह खल है प्रजा सिंह याबनी पंतौ तौर कांग्रेस नखोदी लोरबनी थोरब कांग्रेस मैनिफेस्टो से ताकदी मणिपुर थुगाइबसे नखोगी एजेंडा ने मयेक सेंगे इमोशनल लेबक थीब नुमिनी पार्टी मणिपुर की शांति पुरपदी लाइरगना पालिब बीजेपी की सरकार थुगाइबना अखोगी आन प्रायोरिटी नि करिनो सिबु व्हाट इज दैट करिनो मीनिंग से करिनो so manipuri mo ni amna sok chali lawi machin nadi panglaw da manipur kanngani na ne koi manifesto da manipur kanmi wai am law daga na koi kamai na kanmi long gudur bano congress ki manifesto same ba legal sing sidabo manipur pradesh congress committee la la ayam bang gudur pro praja manipur ki praja me amda aduna sigumba tawbi gano jamna pen da bagi haija bani personal enemy natte congress aur thagla me apaba thaba kar tawgi hojik ure congress na tor misi kano manipur muthak na bahona bana tar kan toram de jai ure hojik adu mani ngasai na luxury bese congress kai guma mata tawbana te congress na tawri sa manipur muthak pa manipur mache tan ba sasan lai taba sarkar ni congress na chalai ramai ba nate haigero mori jaba maitai jibo ta thongna masi na kono hona bana tro mori small town committee kana muthak bano 2008 ta congress na muthak bana tro ADC na kadawri on thokpano thangting kadawri on thokpano lale ayu ne hujin natik lairadi tawbi gano praja singda adu ba hujik congress ta lairing da ina congress thaglami nakoi na tawba khare do haibani hujik din nakoi di khwai di phattaba political party oirame ai ngasi na media se da haijage khwai di phattaba manipuri nuksiba khangdaba yellowi nuksiba khangdaba se congress leader ni congress ki lusi masing ne abase manifesto gi sin mayek sing na ta bani aduna praja sing ngasi koi Honorable Education Minister na pham darkar oide Education Minister oina law minister oina central leader sing ai ngonda thajaba thama bani na ai mona ticket pira bani na ai pham darkar oide MP oina su mantri phangdra su ya na MP lepaga ngasi manipur kanna honari badu ko education minister TH Kumar ni amadi BJP lengang na
yellow week kan bagi damang NRC hobok pani NRC sana nama step lokot pani ILP Manipur implement tawraga Citizenship Amendment Act se Manipur applicable oyam da se BJP lengang ni adugo BJP ki sarkar ni honorable chief minister N Biren Singh sarkar ni adugo yellow week kan bagi damang tani mito miyan sa pangtang da changak thingna bagi damang tani free movement regime scrap tawri se BJP lengang ni aduna BJP ki di stand is very clear aikoi mito miyan sa singa tawna su aikoi Manipur state na withdraw tokre honorable chief minister N Biren Singh laukthokre bani aikoi kene da support tawde na withdraw tokki bani sudagi aduna very clear ni Manipur kan honare base praja sing BJP ki sarkar ni BJP ki lengang ni hai base aina haijabas khakta nate masi public aduguma domain na leiraba aduguma proof evidence ngaktani aduna koi proof ta nei nasi evidence na leina si basan gi matam natre hai base praja sing da appeal tokjaraga aikoi honorable education minister TH Basanta da board PB raga Manipur kan mada praja na khwai gi maru oiba praja na honari base praja gi chhajo yaudana aikoi Manipur kan moy BJP lengang katana kan busunga moy praja gi support darkar oi madu gi support to aikoi na nijabani praja sing na tang 35 jeda adugumba BJP ki candidate sere number 2 Thonajam Basanta Kumar gi thamban yego marka jeda board PB raga Manipur kan nasi praja sing ya to support PB wai wapum jai thamjake Suresh aikoi gi views mayam da views mayam na khalam gani koi opposition congress ki spokesperson yaudri se kari gi no ma ju yaw madi hena nuai gadabani haina khalam ba adu akoi gi site ti koi notice window gi makai dagi congress ki spokesperson lakpi haina akoi na haijaru bani adu bu moi kari gumba khara na tai cha da bai gadra khudung cha da lai badagi lakpungam ki da bani ai dialogue ki makha sa tarap Suresh to question amtang hamge Suresh to opponent oi ngang da mi jem ta yaudra bani dai dai ngang bani haitare Suresh ai isam cham hang do je koi CM gi banglo do je ima iben mayam nupi mayam am hojik changi je si je kari gi maram gi objan haidi Suresh na BJP gi oibane manung gi pau khang gani akhoi ju khangdi khangbe do Suresh tagi taning bai ta taseng na ai madu haijage kanone taseng na honorable chief minister habisi election lai re haiduna chief minister digi kari function tawandre habidi madu gi modern code conduct yauroi session tawri bani lenga pairi bani aduna prajada lana sandok bani opposition lana prachar tawbani modern code of conduct kaisu ekoi thugai ba laite okay honorable chief minister ki bangloda lairiba adugumba intellectual mayam ekoi advocate general lairi magi adugum legal expert mayam lairi aduna lo khangdaba BJP ki lengang nate honorable chief minister nate aduna aikoina session nama lairi haibadu khaktani aikoina tawjari ba chief minister na tawri basi masi election gi gumba ka kayum tamari lene de election ga mari lene haraga de koi kari haitare koi gi kari poster ugani adegi kano ugani firan ugani to makam to uramoi aduna sidi opposition gi prachar ni ai haijage aduna masidi karisu Manipur kannaba honorable chief minister honaba se ai adum honori object su haiba se haijage election ni gaina honorable chief minister Manipur gi karisu tawroi prajana opposition khali to khambi unu object su nu thil tumdana tumcha machet cha machet honori badu honorable chief minister ni Manipur kannaba kaktani honorable chief minister honori ba se haiba se ai thamjage adu kaktani adu khoi BJP gi manifesto di kam kanda tholok pa yai BJP manifesto thuna tholani central leadership nai koi state ki oba dum soidana manu oiba sing yaur kane koi gi dum kari gi dum da BJP da vote pi ga do no haiba gi koi gi poster campaign ji da yauri poster make seng bani koi gi kano de manifesto de tar FMR NRC ILP adudagi koi gi Mount Heren da Mount Manipur thokpa adagi border da lairiba Assam rifle mo ta BSF na deploy ga torokpa border fencing torokpa je sigi main point tare china ta sine maru oiba de koi gi de sini manifesto chamane aduna aikoi gi am clear karni aikoi gi vision yam clear hoy Manipur kanna company BJP to ba am to ude na ajari besene adubu one to rango congress hono kuki legal immigrant phana kan hono separate administration di honorable chief minister en bire lai ngi punsi gi khalun honorable chief minister en bire singa Manipur de lai ba kai Manipur gi chief minister ori ba kai looking no ori ba kai de na khoi gi demand do noi congress ka pungira dege kano political party taraga kuki yanagera ai kaim ta hajaroi mang na mang no base madudi ai won to ge mai tai yamoina won to ge aisne mang na mang no na khoi gumba I seng daba congress ta leiba adu gumba leader na tai ko honorable chief minister en biren Manipur kanna ba adu gumba maya da thang chi go wasak ki bai ko honorable chief minister ni ko bi dialogue makha chatar pada ai oja sonam ni laksa ki oja sonam ne hoi Suresh na yam haibi gare kwai gi maru hoje khoi gi any party BJP oigera congress oigera any kind of party oi winning position Manipur kan bajine number 1 priority je si oigedam no oja sonam ni laksa ni je hoi congress ki di manifesto thole manifesto da pen da ba khoi prajana khanjara ma mayam ma yoning mayam ma yorok tare adubu BJP gi oibada
ओजाना करी करी यावरागदी हेना फगनी खली मरु ओइना हाइतारे अखोई तुंग कोइना हयेंवाई पाउ long lasting peace and harmony Manipur ji oinaba chingtam leiriba purup kudimak nusinanaba adugumba plan adugumba policy yauragadi praja miyamna hena nungaigani loinana hojik chathariba tangdu laitadariba kanglup anigi oiriba firum masida athu matamda solution ama puthorokpa ngamba policy haitare manifesto da yauragadi yamna nungairamgadabani so matangsida Oja Sonamani Oja Sonamani yamna huge experience laibani kari kari manifestos yauragadi hojik Manipur da leiriba phibamje pharakani haina kanbe manifesto haibising sain haijibuto mai party ki mai magi tawgudaba pandam kari kari tawgani karmai tawgani praja mayam apam saruk khana nenarga tawba mayam gi awa punamuk se solve tawba ngamba tangdu litana thamba khotpa Manipur gi integrity ngakpa question does not arise in chemalam kanana pugudir ne kari pion gitigene asigu mangak na khotna mayam go chamne na honaba khotpa masiyam darkar le akuje thoye punama sing ngasi chin kuki jogi terrorist group or ati group na separation or akoi union territory kari kari tali kholi bitor bise kaino akoi lengak sing pubiram mayam sing sina yamna shonba Manipur thugai bidi meti ne thugai bane Khandi Jembu Chief Minister Mapuram Masakanana Puramgage Meti Haiba community Duna. But remember, Manipur Haiba say we consist of 35 communities, major community, Akwamiam Pulligani. Other majority Chief Minister Oramazu Mete so called Mete Ngaktani. Apabatavak Torome, you people Nakoina the credit goes. Lepakte Iran tholiba nakoina nasa nasagi interest nasa nasagi tarmama tarmani tarm chothan ba tawbada amo jana chatpa masa khwaidagi metini ki bese kene mo ahing ni tumdi kanabu ki ge habda chingi chinau sing ichamcham mi sing si moigi maming je tabada pugi de ki bum to imitation shagmai de gari se tungul ki tanja da imitation shor honde karai chakar ge koi nongsha mitei mayam Nalinjil Liriga Nagaland Gumma Mijoram Gumate state the Kutabuk to Minasi. Tarmapunamak. Why you are so scared? Why you are so afraid? Kara witching a mana Madito Utara de Masiwakarikaniko, Karajaba, Kari Indoxi, Karetausi, Kudi Yaro, Tiamaga chain, Karkandara, no Yabanimite, Highway Wakan Sikata, but the Masagi, Karakuna Leba, Karakunism, Mana, Pyrum, Mai, Chukli, the Dumpainism, Lane, Honabada. Nasagi lamaming he onto pay yabagumba subna subdivision of the Amoy transfer to it on Honuba Amamoto was Masi Pali Balenga Makok Chief Minister Nokoin not owning but a total but the gimme say Shoibania. Patta the ditching Minate Metegi leader Nakoine Aishan Meteyama or Basashi Ikain and the Queen Naming Panbada because you were selfish because you were a headless chicken Nakok jog the bar. Koi Jen Mako Katalaga Tambanoi Mamang the Palama Chief Minister Yamna Lane. Tungi Tamakta Kandaba Nangi Nasagi, Nangi Nachagi, Nasugi, Familigi, Emeligi, Minister Kabagi, Ade Kudum Chabaloba, Agi Kudum Chabaloba, Agi Sagi Loba, Agi area, then a Kahorga, a Langaloi, High with Tamoi Pikpa, Kuhadali Bahangoi. No coin is showing the money in the Shoyipum. 1960, no coin paid me. Manipur da koi ondho miba koi Siru tribes ko lejer mo koi noni jahalam do noni yadde mamangi shame su tawiram de haji paliba shame su tawde matung de lakade de miti shame tawroi why because you people I said that you people na koi mamiyo na lenga ki makok pubudi na koi kiwe de shingi tamthiwa sing nasi foreigners by extremists and la tawudi no janaba so called reconciliation taishan naba Masimuku Yanabu Chetpa, to a queen Achumba Savak, high Pacific tribes, if I put Kari Noki Kari. You people, I said that you former Chief Minister, present one or future one, I say you people. Nokoi Napa Napu Kari Varange, if I put Kari Varange, a British suit type, a quick Pulaga, a quick Scotch whiskey, Purga Takpa, Madusari or Brunate, a question lengthy Shalami, a question tribe on a question money.
nakoina higher caste, upper caste, super caste and khongban kandar jiba nakoina dumani administration tobudi punchai kaidinga si tobute ngasi noi ahing noi noi chin ko ki jogi nongoi la kadre noi tumam ngom moido mun nongal kari har kadi noi shor hon ngamdri ne adige mo nagai group na kai torok noi mo kiwe shor hon ngamdo why nafam thado noi mamang to pun ne pong mangal mani no ko Manangli chief minister ne he thinks only for moirang thobal do ne thobal gi khanni adigi alimuddin torumne ha matri he was a good man adigi muk haji parliament ha lingak sine khar chain mo ko pakha to ko pato ikoli aduk jamna mako aduk jamna lepak pithab macha civil solution ama no ne propungam drabasu you hold the settle control it aman hai adu jagani aman hai adu jagani adu jagadan you have become a yes man togunum masin nungdung le matagunu akoi machine marakta mukshan abadi akoi mutpani why you cannot praise any community if it is a right you are a government ai hoji government gi wanati hoji government su yamna thajana torubadi yamna lunu torubadi gi mathata kakhalaktana toriba dosani ma kai toruba nati paliba lengakna manungi macha masu asoibe who does not commit mistake we commit 100 mistake any chief minister he will commit 100,000 mistake mayam gi tamakta afaw tawak tawbuda adu haina amagi asonmudu akoi mayam luina akoi mayam mangudu nung langsira natra mai makhong se pare ga akoi chingdhar ga ai mo phamno tawsira masai political ge game ni khoni haichum but this is not the right moment to pull leg of somebody anyone. Let it be the BJP, let it be Mr. Biren or let it be Mr. So-and-so. I am not bothered. Manipur considered at this juncture, every section of people, every honorable MLAs or every citizen, you should come together under one umbrella and fight for the justice. Manamdi toning mata toguni or hainin mata haigani haidana moine tobuta yai haidana tobuta rakpadi akoi kadai legedege. अपना देश में हमको प्रदेश बनाना चाहिए तरी निपान ममांग में आइना हाइजरक पदो नशीदी खर खर मानगुम दी तवीने को नकुन हिंदी गांगनो हिंदी गांग दिल खुद दिमापुर चले करी गांग उदोरी दिल्ली चले करी गांग उदे मैंने हिंदी गांग दिल कोई एमपी में हम थाव सुंदो मचिन तो चल ले दो कोई हिंदी कोई गांग हिटे तुम न कोई लिंग दो मैं तो दे चुम्मी ने achum bahai se noi waru no waru se kai toge you put me behind the bar 1 year you put me but what do you gain it nothing but you are wrong aman nungdum long ne at this juncture bharat sarkar nang ta ngang mang ta jagne ne te present sarkar se ai ma question toge manipur ki tamak scheduled tribe ki demand ma se todru jab we will be after the government masige or either Amit Shah or Mr. Narendra Modi kun nimit tha do lali wishing se todru se akoi government na ta hondabani you are scared you have na akoi noi am ki butagi noi forward todibani why adun ta miti hard par natro am I wrong definitely not but government you are wrong miti ki leader na khun hatok pani miti ki tamut atei gi na ta mai mi phai hai suna atei ki tamut pumpi de pishan ba bobi de moin haiba purma ta lori to ba akoi ki for birth right hingba ki tamut ta tan me tamut bo to bungam the government you are wrong absolutely you have committed wrong but we people we don't like st demand to drobadi we are after you any government adu kaje congress ki mai gi piri bi khul be disi mai gi manifesto ni BJP so ne counter to kini but it may be an advantage for BJP or it may be something could get damaged on the part of Congress but then moina kanya let us not go in the political parties moi the political satrap achobu ngaktani mani ko karim ta khangde manipur tang do leta thamu chinge da any Kuki or any Tangkul, any Bengali, any Meitei, any Muslim, we are all one. Rule is only one. We are all one. Under this umbrella, let the government allow to function it. Misham Khan I know, Misham Khan I, Togolo. But the scheduled tribe demand committee, Talib scheduled tribe be forwarded to the government of India. We will be after you. How be some time guess. Like question jagi oza kenyone koi Manipur ki praja kanglup khara hai tare kanglup mi yam koi hainari baje koi topic sigi wang mun chala hai tare ko oza yamna chumbo wafam ju ori praja mayam hai di miyam kanglup mayam hai tare koi BJP ju pamdre Congress ju pamdre hai di Congress sakra ju pamdre BJP hu ju palim lenga ki ju pamdre amata pamdre na hai ba kanglup mayam tholei ba masi tholei je kari maram hai matam di
मणिपुर ओइरेइबा फिबम तंगदु लै तारक्त्रिबा ज्ञान मेन तारक्त्रिबसिना ओइगदोरिब्रा ओजागी मोता मसी रीजनल पार्टी रोम दोइना चपना फगदोरिब्रा करी ओजागी करी मोले साम तांगिसा मियामना कांग्रेस का बीजेपी पामद्रिसे मी मेम ngauri se पालिब लेंगाक पुनमसे मयम से खर खर उच्चाइरग थंबगुम ममांग सुम तोरप सुम थाजब सरुक से वाटपा people confidence अखोगी लेतबा मसिनि ख्वाइदि लुबाइबो आहा मदरि फगदर तोरप इबेजी बीजेपी ते पमक तिरब कर होरिसे असिसे मोनि तोबसे पेलक तब सम नमथाक तोब खर खर जरोक पड़ा चिंगनब लाकपा द ट्रांसपेरेंसी बो वहिमा थमोइ संग तोबा थमोइ से खर वलोबा खरि हेंजन ग्रिद सोइबरा कदादि सोइगिबना अदु च अखोइ खंगदि खुनि ने दरकार ले अदु हजे तोरि मतंग से गवर्नमेंट सिनबदि नुंगाइरोय गवर्नमेंट ना मसी सॉल्व से प्रॉब्लम से सॉल्व तौद्रिबा प्रेजेंट गवर्नमेंट सॉल्व तौद्रिबा दि नेक्स्ट इलेक्शन लाक्त्रिबा तो तौबता मतलब थोप तारबन मसे मथम खा ओनन ज्ञान म तारोय अदुना होम चमांगुद मतम खर पिगिसि फॉर रेक्टिफिकेशन अखोने पामसिनि सिनि तौरेबो खुनि चिन कुकी जो अखोदि अटैक तौरिब मी सिंगसे चमुसि मिचम नते मखुसे तमथीबा मीन होनबंगम दबा पृथ्वीदा इवन इस्राएल दबा मखोइबो कौडगा सोल्जर दोन सिजनरी मोइसम तमथी मियोय मनी मखोइसे मखोंग मरि पांदो मखोंगनि पांदो पुंखेन खेना दौगुम तौई अदुनबो मोइने मीसे पुंहा ता हाटपदा मोइने करिम ता हंगोइद्रिसे अदो इट्स अ पीपल्स चॉइस चुमनै ने त पामदे इलेक्शन से मी मलखथो खोतो हाइने तो बने त यामुन खनगदबनी हजि कलानो खोइ था कदरबी एमपी से मांग एमपी ओइग्रेन मानक माना तोबंग नंबर अलोंग नंबर नते 542 एमपी लेदिबनी माय मते त गवर्नमेंट लेदिबनी अनक पदा असि पुनमसे तौगदुरिबसे प्रेजेंट गवर्नमेंट का बीजेपी ने गवर्नमेंट सिगल लेरगा सिगि माने कांग्रेस की एमपी कारो एग्जांपल माने कारे हंदे त मनि उनका तबु यारोय प्रेजेंट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट गसु मरी लेने तबु जाते और कोई बीजेपी के कारो और अमा और कोई इंडिपेंडेंट अमा कारो एनीवन कार बसु प्रेजेंट गवर्नमेंट का मरी मता नक्शन तबु जाते सेंट्रल गवर्नमेंट गसु अप्रोच फजे तबु जाते नखन ननि मक्ता माना फजन बैलेंस थमगा मदे पुखर के दमनी हाई के दमनी चेन के दमनी नोंग के दमनी एता एमपी और इन हाई पुरो लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पार्लियामेंट ना तागन देयर इज नो सच मैंडेटरी देयर इज नो सच लॉ मरमदी देयर इज सेवरल प्रोसीजर्स अखोनी ngang पामसे मिनिट मंगा तारा पुंगहाम तंग अखोई एनी डिमांड्स जेन्युइन डिमांड्स पनमक अखोई थंबा कोप मतम पिबिउ कोपिउ मदेगी गवर्नमेंट ना मदु एस पर द प्रोसीजर के तमक हाउस त मदु रिकॉर्ड तगनी लोइन मदु टाइप तौर को कंप्लीट लोइन जेंदोर की जेन्युइन बे पुन मदु लोइन मदु एक्शन लोइन लोखलकनी अदुगुंबा अखोई नहा अखोई पामी यस हजिलेपि पुन लोइन नहा नतनु आई सपोर्ट इट ईश्वर ने तभी चाहे उम्बूग मत कनाम तभी गनु हाइदना कनाम यम वरोडी यम मपुनसी 80 90 इयर्स तक एमपी ओनिंग बगा मिनिस्टर ओनु यम यौरी मोय खलक तबदि दि ईश्वर ना फै अदुबो कांग्रेस का सनु अखोई बीजेपी का सनु एनी इंडिपेंडेंस का सनु आरपीआई मोड का सनु कनम काइद एनीवन हु कैन डिलीवर गुड्स हु रियली कैन फाइट इन द टूथ एंड नेल हाइबदो चुमना एमपी काखरे आई उनमी लाप थोंग जन ले येन तोबद मदु एमपी दुदी मदुदी कहंदबने फै अदु मसिम तै थमजगे चुमी ओजान हाबि याम फसे होजि थोलैबा कैंडिडेट सिंग हाइतारे मरोइना थोलैबा इंडिपेंडेंट याउना मणिपुर बु नुसिजबा मणिपुर बु कल लगे हारगा थोलक ngakni लोइन फै मस्तेज द प्रजाना अफबम खनबिरगा खनबिउ हाइबनेबा मसे फै हाइङाइ लोइन फैयेबा ओजा सिदा ओजा मरक थनाइ ते खै टॉपिक की वांगमदि वरै मतम लैबे ओजा द मत लास्ट एमतंग जरमगे ओजा होजि से खै लान जे कुकीना लान नोंमै कापक बसे लेप खरे तुमिना लैगरे अद मसी बोट लोइरगा खै एमपी की तानि पांसुबल लोक सभा इलेक्शन जे लोइरगा अमुक नोंमै कापक दोरिब्रा कापोइदुरब्रा नतगा दुम लोशनगी दोरिब्रा समतंग द ओजागी ओइबा करी वखलोन लै लोशलो मुलसला हजे तौरीबसे अइने सम अइगे स्पेकुलेशन ने भारत सरकार ने जब मुन्ने जेंग जन खोर ngang से करिनो कर मतम द फासीगे कर मतम द मासिबु आद सुप्रीम कोर्ट कौरगा मासे जेल द थमसिरा फाल ल तौसी मोय यम येंग जानिया येंग जेउ येंग द तो अचुम बदे हाइगे तहुलबे इरंग थोली से भारत सरकार नोमै का पर लेफंदरी से भारत सरकार हजिक लेफन लिशेशु भारत सरकार करिगुना हाइबत अदि प्रोपाई पीगे लो हाइवे से 3 कनगी इंडियन के पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट लेडी पुणे मगसहाना जम्मू कश्मीर तो आने लेरमी सेक्शन दी मानी मोने जेन के हाइगे तो आना अदो हिते 370 लो तो किदिगी चक मन लोने लो समनरे मकोले तोड़ी बसे फरे
मणिपुर द लेपाक निंगबा नाहरोन मयम जाउरी इंडिया की गवर्नमेंट की लॉ दन आउटलोड पीपल लाइक ओके दैट इज योर लैंग्वेज ओके याई का करीम दिखाई दे मोई पुदी फाबा कोटपा सरेंडर तोहनबा कोटपा दिल्ली द पूदना कोतना तोबा कोटपा लॉट ऑफ ड्रामा दिल्ली दिल्ली में मियोसिंग हेतु कमिटी की हेक और बतन भारत की सरकार से न मीइंग से नतब मोंग में ही फाजलु को चलो तो बाइया द पूदा द तम अदु तो अदा मी वडी सनसे न कौथोगा तौरगा मी अहुम फारगा दिल्ली द पूंच की वाइब से दिस इज एब्सोल्युटली अनवांटेड अदर तौई अदर दी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन द साथी मियोई they are not the Indian citizens, they are immigrants illegally lakpa underground और sort of terrorists मैम सिंह नोमी पूरा लागा suspension operation की agreement दा tripartite talk यशु भी तो नम भारत सरकार suspension operation के dreaded criminal के group अमा मणिपुर सरकार अहुम से न मानरगा certain my conditions दा agreement नम ले रही बने अधी मनुंग दा याम नम एक से नम इरी अकोई लोनी जारी नने अकोई द अकोई स्टाइपेंड पीबा कोटपा 6,000 10,000 12,000 था द कोटपा पीबा अकोई केएमडी चप्पा यादव कोटपा परमिशन लो चप्पा कोपा नंगमई पूरग मपान थोप यादव अकोई मपान थोप तारसु अकोई गी लेरीबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मी लेरीदुगा मानरगा मोइदे परमिशन लो चप्पा सोन सो अकोई करिमत अकोई लांग कोपा तोरोय हाइरगा करमन तो दिस 2,300 मिलिशिंग अनीगा चहुम द पाइल लिबन नोमई पुन मग थुगाइरे का बॉक्स तगे लौथोगो तौरगा मी मैम हाललिबा ngasi बौसिगा हाललिबा से भारत सरकार क्या आप इसको क्या आप समझेंगे कि बिल्कुल न्याय दे रहे हैं आप क्या बिल्कुल जायज समझ रहे हैं आप इज दैट द राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप जो कर रही हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं मकोइना तहुनबदगी भारत सरकार न थिंगदबदगी मकोइ फादबदगी तगुनु हाइदबदगी मकोइना तहुल्लगा अकोइ मी मैम से हाथोन बने कैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन यू डिनाई आप में दम है कि नहीं हम उनको नहीं पकड़ेंगे ठीक है छोड़ दिए अपने खुल्लम खुल्ला कोई बात नहीं शीरीब विक्टिम देखो ngakani अदुदि कनानो लालिबसे मसे कनानो चुम्मीबसे पब्लिक में मकोइ खंगदरने मणिपुर गवर्नमेंट खंगी को एवरीथिंग नो अदुम 355 आर्टिकल पिसल मन वांगांग याद्रे तुमिना ले रे अदु तोहलिबे पुनम से अगर चाहे भारत सरकार 1 घंटे में आप इसको मणिपुर को शांति ला सकते हैं लेकिन लगता है कि आप बिल्कुल नहीं चाहते आपका क्या इरादा है ये तो नहीं मालूम आप बहुत गंभीर चिंता करते होंगे मणिपुर को 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा 5 टुकड़ा करेंगे यही है कि आपको उम्मीद है ये कभी होने नहीं देंगे भारत सरकार कदोर से बदो अकोई में थोल लोय अति करी तमक तनो सस्पेंशन ऑपरेशन द लेब ड्रेडेड क्रिमिनल्स मैम सिंह नोमई कप हाथो लिब अकोई कने के अकोई टेलीस्कोप का किलोमीटर अमा मखाई दिगे तरो कफल खोन हल लगा अकोई ने जोत पुरग लो उगे चलुबा सिंह चलुगे चप थांग पुरग सिंह चलगी चप हाथो लो कना हाथो ले भारत सरकार अभी हो तो फिर हमें क्या कार्य अदुदि मिति मैम मणिपुर दले प्रजा मैम मिति नते प्रजा मैम का करी तो हम अदो को मैं अपना बताबा अदो तोहली पुन में से नोमई का पुल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इशारा से काफी समझते है दो नक लिप को है इलेक्शन से लोगी सुनो है इलेक्शन लोरे मोय हम तो लके नहीं अदुना मकोई ने तोहन मने मोय ने तोगे है बदे थिंगबंग ngami एनी मतम द एनी मोमेंट द ngami अदु मकोई ना सही मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी है ना है दो अदुनी मोई ने ग्रुप बनी तौड़ी बसे आई एम नथिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकिन आप जो कर रहे हैं इसका कुकीर्ति या सुकीर्ति दुनिया भर के लोग देख रहे हैं दुनिया मी पुल लोन उबु फंगी दो कसुले तो ग्रुप सुनसियो मरम दुनिया तो होते तो बनी नकोई ने मोइते करी इंसेंटिव पी के दोरी नकोई ने मणिपुर थुगाने बनोय ने मधु में सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी की प्लान तौड़ी रहा ये तो कभी सपना में मत सोचिए हम तैयार नहीं होंगे आखिरी खून तक मणिपुर की इंटीग्रिटी हम रखेंगे भारत सरकार में से ज्ञानता भी हो याय अदि वफम दुदा कोई मणिपुर इंटीग्रिटी दी सुंकाई काइबा यारोय मणिपुर द लेय प्रजा में क्वेश्चन डस नॉट अराइज यस सर थेंगनगनी अदर मणिपुर काइबगी क्वेश्चन दी सुंगै लेति हायबनी एनीथिंग वजनो विनिंग बॉयजनो एनी पॉलिटिकल पार्टी विनिंग बॉयजनो कोई प्रजा लेरी मणिपुर की तो प्रजा लेरी मणिपुर सुंकाई काइरोय काइबा हायबजे ओइथोलोय हारिबो वाइजे हाइजरगा ओजा सोनामनी अमसुंग कोई सुरेश कुमार बु ngasi की डायलॉग ता
lakpibagidamagta loinana khana yawbigidamagta hanna thagatpa phongdoksari loinana yengbiriba khwai punamakpuju kainabu yathangni jarage. Thank you so much. Thagachari. Good night.